ମାସ ମଲେଇ ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହାରୁଛୁ ଆମର ଇନୁ 40 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଉ ଦେଖ ओ ठीक राम केन के हो भल लागुचे कि नहीं एबे पहुंचलु गोपुर के एबे वर्तमान चारटा है कि चारटा बाइक आगे वीडियो देखो ये मेरा पहुंचे जो बरगढ़ नहीं उठा अरे यार चल घुमा बढ़िया करना आज काम होगा बहुत भीड़ है केते भीड़ जे देखी पारु तुम बहुत भीड़ हो जान हाँ भीड़ बहुत हो जान देखी पारु बोलिए
ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ କିଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ